Nwaha munwe na munwe nwedzi wa Khubvumedzi une ra khou bva khawo u iteliwa sa nwedzi wa mveledziso mishumoni na shangoni lothe nga vhuphara. Vha Productivity SA vhane vho sedzanesa kha u vhona uri huvhe na mveledziso kha zwine vhathu vha shuma vho ri dalela fhano nduni dzashu dza khasho hune zwa zwino ndi na vho-Rembuluwani Tshifularo. Lokovhela Vho-Tshifularo ri khou vha tangenedza kha mafhungo a Tshivenda kha musi ri mbo ḓi dzhena kha fhungo ḽine ḽa Productivity SA tshine tsha vha tshiimiswa tshi re fhasi ha muhasho wa zwa mishumo kha musi vha ṱalutshedza uri tshi shuma nga nḓila ḓe. Ndi khou livhuwa muhashi. Tshiimiswa hetshi tsha Productivity SA tshi thusa vhatholi na vhatholiwa kha uri vha nga shuma nga nḓila ḓe ya khwine, u vhona uri mabindu avho a swike hune a lalama, a swike hune a tsireledza mishumo nahone a aluwe na kha u thola vhashumi vhanzhi. Hezwi ri zwi ita ngauri ra vhona kushumele kwavho, ra sedza bono ḽine ḽa vha naḽo uri vha nga isa hani bindu ḽavho nṱha. Ra shuma navho ri tshi ḓa na mabono hayo ri tshi vhona uri vha nga swikelisa hani. Ro vhea zwikhathi, ro vhea mabono, zwipikwa zwoṱhe uri ri vha thuse vha zwi swikelele. Asikalekali tshiimiswa tshinichi tsha Productivity SA tsho ṋetshedza pfufho kha musi vha ṱalutshedza uri vha tshi ṋetshedza pfufho dzenedzi kha mabindu kana kha mishumo yo fhambananaho vha vho lavhelesa zwiteṅwa ḓe. Zwiteṅwa zwine ra vha ro lavhelesa zwone zwi kwama vhurangaphanḓa ha mabindu haya, uri vha farisa hani vhashumi vhavho. Vhashumi vhavho vha khou shuma fhethu hune ha vha uri ho tsireledzea na, nahone vhashumi vhavho vha na dzi ṱhoḓea dzoṱhe na dzine dza nga ita uri mushumo wavho u leluwe nahone vha kone u swikelela zwine vharengi vha ḓo takalela zwone. Ri dovha ra sedza na zwine vha vhori vha khou rengisela vharengi uri zwi kha nḓila ine ya vhori i a takadza vharengi na, ngauri arali vharengi vha sa takala u sumbedza uri bindu heḽo a ḽi na vhumatshelo. Kha musi ra tou lavhelesa ikonomi ḽifhasi ḽoṱhe nga vhuphara na fhano Afrika Tshipembe zwo swika ikonomi i khou vhonala i khou thengathenga hune na mveledziso kana u bveledziswa ha zwithu zwa vhonala zwi fhasi. Ri nga lavhelesa uri zwi nga vha zwi khou itiswa nga mini na uri hu nga itwa mini u tandula khaedu yo raliho. Ndi mbudziso ya vhuḓi vhukuma heyo. Ro ṱangana na COVID nga 2020, ha swika hune mabindu maṅwe a sa kone no shuma nga zwiṅwe zwa zwifhinga. Zwezwo zwo ita uri mabindu manzhi a swike hune a si tsha vha hone, na o salaho a sale a songo tsha khwaṱha u fana na zwe a vha a zwone kale. Zwine zwo vha zwi tshi khou amba uri ri tea u sedza nga nḓila ntswa nga ḽiṱo ḽiswa uri ri nga ita hani uri aya mabindu ashu a vhuyelele he a vha hone kale na u fhirisa. Zwezwi zwithu zwi khou ṱoḓa uri ri vhe na bono ḽa uri ri khou ṱoḓa u vhona mabindu a tshi shumisa hani, ri swike hune ra vha uri vhashumi vhashu ri khou vha pfumbudza nga nḓila ine vha vha vhashumi vha khwine, nahone ri vhone na zwo uri maitele ashu musi ri tshi shuma ndi one maitele a tshi zwino na, nahone ri a kona u ita zwa khwine u fhirisa vha maṅwe mashango na, ngauri ra sa ralo ri ḓo dzhielwa mabindu ane ra vha nao nga vha nnḓa. Kani ro lavhelesa tshenetshi tshiimiswa tsha Productivity SA hune tsha khou sumbedza hu dzudzanyululwa nga huswa kha muhasho wonoyu wa zwa mishumo kana wa vhashumi, vha vhona zwi tshi nga thusa ḓe uri nga nḓila ḓe uri mveledziso kana productivity i vhe hone mishumoni, ri songo to sedza fhedzi dzikhamphani fhedzi, kha musi ro sedza na kha muvhuso, vhashumi vha muvhuso, ra dovha ra sedza na kha zwiṅwe zwiimiswa. Dzi tshanduko hedzi ndi tshanduko dza vhuḓi vhukuma, ngauri hetshi tshiimiswa kale tsha tsho sedzesa mafhungo a milayo ya mishumoni. U sumba zwo ri zwa zwino tshi khou sedza nga maanḓa mafhungo a mishumo uri hu vhe na mishumo minzhi, sa hezwi vha tshi zwi ḓivha uri Afrika Tshipembe vhathu vhanzhi a vha shumi nga maanḓa vhaswa. U sumba zwo ri vhunzhi ha zwo no yelana na u tholiwa ha vhathu zwi khou ḓiswa hafha kha Productivity South Africa, ine ndi kale khou shumana na hezwi zwithu for miṅwaha ya 50 yo fhiraho. I ḓo vha i khou sedza uri musi mabindu a tshi tenga vha ḓe na dzi puḽane dza uri vha khwaṱhisa hani. Mabindu ane a vha uri ndi a khwine a khou ṱoḓa uri a rengise na mashango ḓavha, vha thusisa hani uri a swikelele hune a vha a khou vhambedzwa na mabindu a khwinesa shangoni. Ro livhuwa nga maanḓa matsina avho ndi vho-Rembuluwani Tshifularo u bva kha Productivity SA hune zwa vha nga fhasi ha muhasho wa zwa vhashumi kana wa mishumo. Matsina vha songo ṱutshela kule ri ya vhuya hosikali.